Sljedeća tema je tema broj 11. Izvori stigme i diskriminacije prema osobama sa invaliditetom. Prezentuje magistrica gospođica Elma Hadžić. Ja vas sve pozdravljam. Ja sam Elma Hadžić, radim u Centru za mentalno zdravlje i inače se 11 godina bavim istraživanjem stavova. Kad govorimo o stavu, stav u stvari predstavlja naučenu sklonost da dosljedno reagiramo prema nekoj osobi, pojavi li situaciji sa dva ekstrema, pozitivnim ili negativnim. Kad govorimo o osobama sa invaliditetom, mi u stvari možemo istraživati lični stav. To je stav svih nas prema recimo našem prijatelju koji ima neki oblik invaliditeta i imamo socijalne stavove koji se odnose na recimo stav cijele ove grupe prema izdavanju vozačkih dozvola osoba sa invaliditetom. Možemo dalje? Još jedan. Što se tiče razvoja socijalnih stavova, ovo su vam neka 4 osnovna perioda. U biti se smatra da u osnovi, u srednjem vijeku osoba koja je imala određeni oblik invaliditeta je smatrana osobom koja je zatočena demonima. I zbog toga su se takve bebe često ubijale, odnosno oni su se izolovali. I kasnije u stvari dolazi do jednog misionarskog pristupa gdje dolazi do razvoja kršćanstva i budizma. I smatra se da ove osobe zaslužuju tolerantni stav, ali isključivo u odvojenim zajednicama. Prvi pristup koji je ukazivao na toleranciju se javio u Engleskoj u 16. stoljeću. Nakon toga dolazi doba inkluzije, gdje imamo različite treninge i edukacije i poslije toga u stvari imamo znači inkluzivni period koji dolazi u 21. stoljeću. Međutim, ono što je karakteristično za ljudsku prirodu jeste da smo mi uvijek nekog izolovali. Prvo su to bili osobe koji su zvali gubavci, zatim su bile osobe sa teškim mentalnim poremećajima poput šizofrenije ili slično i danas u 21. stoljeću to su takozvani teški pacijenti. A težak pacijent je svaki onaj pacijent kojem medicina ne može da pomogne. Može dalje? Kad govorimo o izvoru negativnih stavova, u osnovi to nije problem osobe sa invaliditetom, nego je to u stvari problem nas koji možda nemamo neki vidljivi oblik invaliditeta. Odnosno, u osnovi se radi o strahu. Strahu da sutra se to nešto ne desi meni. Odnosno, u osnovi dolazi do narušenih očekivanja. Jer ja kako odrastam, uz pomoć agenasa socijalizacije, odgajam se tako da vrednujem ono što je produktivno, što je dobro, što je lijepo, razvijem određena očekivanja u vezi toga kako ljudi trebaju da izgledaju, kako trebaju da se oblače, kako trebaju da se kreću i kako trebaju da komuniciraju. I kad sad stupam u kontakt sa nekim koji ima neki tjelesni invaliditet ili psihički, tad dolazi do narušavanja svega onoga što ja znam. I ja u stvari dolazim u jednu tjeskobu, zato što ne znam kako da se ponašam. Odnosno, ne mogu da predvidim ponašanje te osobe. I kao posljedica toga ili bježim iz te situacije ili postajem hostilna ili agresivna. Također, mi kad imamo osobe sa invaliditetom u vidu recimo neke vidljive invalidnosti, poput recimo amputacija ili slično, ta osoba predstavlja prijetnju našeg tjelesnog selfa. I tad se javlja strah od smrti. Jer ja u kontaktu sa tom osobom u stvari vidim da nisam svemoguća, da nisam omnipotentna ili slično. Ono što se isto tako može desiti, pogotovo kod roditelja djece koji imaju određene smetnje u psihomotornom razvoju, jeste psihodinamski mehanizam strah od kastracije, odnosno ispaštanja zbog grijeha. Gdje ja, ukoliko im se recimo nakon saobraćajne nesreće nešto desi, ukoliko ostanem kvadriplegičar,
počinjem da vraćam film u svom životu. Gdje sam to mogla pogriješiti? Da li je možda ova moja invalidnost kazna za nešto što sam uradila ranije? Također se smatra da što je invaliditet veći, naš otpor isto tako veći. Mi imamo recimo i neke oblike skrivenog invaliditeta, kao što recimo može biti epilepsija, može biti dijabetes mellitus i različita komorbidna stanja. U biti, stigma je veća što je invalidnost veća, ali najveća stigma jeste prema ljudima koji boluju od ovisnosti, jer se smatra da je to funkcionalna invalidnost, odnosno mi kažemo što će ja njemu pomoći kad je on sam kriv što je obolio, što u stvari se ne smatra tačno. Može dalje? Ovdje imamo znači neke osnovne postulate stigme. Stigma u stvari dolazi od grčke riječi stigmus i to znači okov. A ona u socijalnoj psihologiji znači da mi, članovi opće populacije koji uslovno rečeno nemamo neku invalidnost, stavljamo okove na društveni život svim onima sa invaliditetom. I svaki program u kojem se govori da je cilj iskorijeniti stigmu je pogrešan. Nego bi adekvatnije bilo reći redukovati stigmu. Zbog čega? Zato što smo mi svi rođeni da prepoznamo različitosti. Onda reagujemo na te različitosti tako što tu osobu etiketiramo. Odnosno damo joj neku negativnu osobinu. Nakon toga jačamo separacijom razliku između nas i njih. I tim, uslovno rečeno njima, oduzimamo društveni status. Odnosno mi njih diskriminiramo. Odnosno te osobe gube političku, ekonomsku, socijalnu i sve vidove moći. Kao posljedica toga, u stvari osoba koja ima neki oblik invaliditeta, vremenom i sama sebe počne posmatrati da je ona manje vrijedna. To se u stvari zove internalizacija tih negativnih stavova ili samostigma. I kao posljedica toga se može javiti nisko samopoštovanje, manjak vjere u ljude, gubitak vjere u ljude, depresija i sl. Ovdje imamo jedan citat jednog mog korisnika gdje on kaže: osoba sa invaliditetom kao ja postaje u stvari pasivni posmatrač vlastite nemoći. Drugi mi ne žele pomoći, a ni ja sam sebi više ne mogu. I ovdje imam izjavu jednog našeg korisnika koji spada u ovu kategoriju ljudi koji su najviše stigmatizirani, a to je čovjek koji je negdje oko 10 godina bio ovisnik o heroinu. Ja dosta godina nisam mogao osjetiti ljubav zbog stigme okoline, koja govori nemoj s njim. Kada ne postoji ljubav za mladu osobu, ona postaje zla. Započinje da mrzi svoje okruženje. Nemaš osobu da popiješ kafu s njom. Čak i kada pada kiša, kada se nebo otvori, a ti ideš pješke, niko ne želi da te autom stane, iako tu osobu poznaješ više od 10 godina. Kad govorimo o strategijama za promjenu stava, ovo su neke osnovne, međutim smatra se da najbitnija jeste kontakt i lično iskustvo. I to kontakt ili lično iskustvo sa osobama sa invaliditetom u stanju kad oni mogu da pokažu svoje talente. Kad vi ne vidite samo dijagnozu, već vidite i čovjeka. Također imamo znači edukacija, to je ovo što se danas radi, protest, aktivnosti usmjerene na pravni i politički sektor. I sa ovim bi završila. Što se tiče nekih sugestija, vrlo često se dešava da osobe sa invaliditetom zbog ove samostigme prave udruženja u kojima oni u stvari simuliraju vanjsku situaciju. Što znači da vrlo često to udruženje postane isključivo mjesto za plakanje, odnosno pravimo autistično udruženje jer drugim ljudima, uslovno rečeno, koji nemaju taj stepen invaliditeta i koji nemaju tu vrstu, ne dajemo ravnopravan položaj. I smatra se da nekada, zbog samo stigme, zdravstveni i obrazovni radnici, čak i pripadnici opće populacije, mogu da budu u stvari žrtve gnjeva.
I to je svakako ono što ne bi trebalo da se dešava. Zahvaljujem. Hvala, Elma. Da, znate, ovaj zadnji pas je zanimljiv, svi su bili zanimljivi, ali on je, evo, mene isprovocirao da nešto kaže. Kad sam rekao da sam ja nekad otišao od 7 godina u ustanovu Zavod za slijepu djecu, onda smo mi tamo upravo imali jedan prostor gdje smo sebe doživljavali jednako vrijednim i gdje nam je svako sa strane smetao, a gdje nismo pokušavali da, i nismo znali i nismo učeni tako, da relaksiramo to stanje na međusobnom protoku informacija. Iz tog se rađao aspekt da oni koji nisu tu s nama vrijede više od nas. Ako bi nekad neko stekao nekog prijatelja iz grada, on bi s tim o tome govorio kao o nekoj dobroj akreditaciji, o nekoj novoj vrijednosti do koje je došao. I kad bi međusobno ljudi tog nedostatka čuvla vida, sljepoće, u tom domu kazali jednom drugom, hajde čoro, jedan što ne paziš, u duhovitom smislu, i onaj drugom, ajde slijepac, šta radiš? Niko se ne bi zbunjivo, bili bi duhoviti jedan drugom na svoj način, šalili bi se, znači da su oni moćni, da o svom invaliditetu u datom prostoru, u datoj populaciji, sebi slični ili istih invaliditeta, budu oslobođeni pritiska, traume zbog nedostatka. Međutim, kad im to kaže neko sa strane, gdje ste slijepci, i prođe, oni svi uglasni u majku. I nije dobar postupak ni to koji je to uradio, ni ovi koji su to propratili psovskom. Upravo to deinstitucionalno afirmiranje gradi ovaj kontakt prevazilaženja takvih zatvorenih standarda unutar jedne društvene zajednice, a na štetu osoba sa invaliditetom. Naravno, na štetu i servisa podrške, jer enormno puno koštaju u komercijalnom smislu takvi standardi finansiranja, a nude strašnu zatvorenu sredinu iz koje poslije, recimo, vrlo teško izaći kao afirmativan, odnosno treba moći broditi ta stanja i relaksirati svoj odnos u punom smislu u društvenoj zajednici na ravnopravan ili jednak način, kako to profiliraju sada ovi međunarodni domaći dokumenti. Još jednom hvala, Elma. Sljedeća tema